rahajeng semeng alit-alit sareng sami sedurung ngelantur atur lugrayang bapak ngaturang puja pangastung kare. Om Swastiastu. Aing alit-alit sareng sami dumugi stateken rahayun nggih. Nah ring rahineun mangkin bapak pacang nguningayang sareng alit-alit sareng sami punapi tata cara nembangang pupuh kinanti sani nganutin padaling senyane sapunika. Sanika pertama tata cara nyane nembangang pupuh kinanti puniki wenten kalih paletan. Ne alit-alit pacang uratian. Sanika pertama punika wenten pacepriring sapunika. Sanika ping kalih punika wenten onek-onekan utawi ngewilet. Nah, sanika pertama puniki pastike alit-alit nguratiang pisan. Sedurung alit-alite presiden nyengkok utawi ngewilet. Sane dasar alit-alite melajahin tembang puniki niki sanika pertama pacepriring. Nganutin guru dingdong nyane, nganutin guru bilang nyane sapunika. Nah, yening alit-alit sampun wikan, sampun waget nembangang pupuh ginanti dasar nyane. Risa jurning pacepriring kelanturang nyengkok utawi ngewilet sapunika alit-alit. Nah, sani mangkin lanturang bapak ring ajang sapuniki benten bapak sampun surat iriki teks nyane menenine pupuh ginanti. Iriki benten laras pelok sapunika. Nah, sedurung ngelantur pastika adik-adik sampun poleh aksara Bali. Nenten lumrah nyane. Sampun mengikat adik-adik sareng sami napi manten aksara-aksara sani ke surat bapak ring ajang. Sanika pertama puniki wenten napi adik-adik ulu. Niki wenten tedong, wenten taleng, wenten suku, nalar, wenten cecak. Sanika pertama puniki pastika adik-adik muratian guru dingdong nyani. Niki adik-adik harus lepah sampun uning suara-suara guru dingdong nyani. Nenten dados lempah sapunika. Inggih, durus uratiang niki bapak pacang ngawitin. Niki suaranya nggih. Endeng, endong, endeng, endung, dan. Lanturang malih. Endeng, endong, endeng, endung, dan. Waliang. Endang, dong, endeng, dong, ding. Nah, punika tata cara nembangang guru dingdong nyani. Niki harus uratiang alit-alit dipisange. Ending, endong, endeng, dung, dang. Endang, dung, deng, dong, ding. Nah, yening sampun uning punapi tata cara nyuarayang aksara puniki lanturang bapak mangkin. Nah, iki sampun bapak nyurat napi wastane apade nggih, nyurat pupuh ginanti apade. Nah, pastika ada sareng sami nenten asing malih ngingakin sesuratan puniki. Nah, sane bapak ambil nika pupuh ginanti, sane umum sapunika. Inggian punika liriknya nih saking tuhu manah guru. Nah, pastika alit sampun presides serahine mirengang tembang punika, pupuh punika. Nah, lantaran bapak sedurung bapak wacen teks daging pupuh ginanti puniki, bapak pacang wacen guru dingdong nyane dumun. Mangdene alit-alit sareng sami ngeresep sareng napi tetuak untang pupuh puniki. Nggih. Guru dingdong nyane punika pacang alit-alit pepelajahin dumun. Nggih, uratian dumun ke ajang. Dang 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 dung, dang dong ding dang. Dang 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 dung, dang dong ding dang. Adi punika wacen guru dingdongnya nggih, lantaran bapak. Dang ding dang dung, deng deng dong deng.
Deng dang dang ding dang dung deng dung. Dang dung ding dong ding deng dung dong. Deng dong ding dang deng deng dong deng. Deng dang dang dung dong deng dung dong. Nah, sekali punika tata cara nembangan ngalutin guru dingdong, suara guru dingdongnya nenge. Sani mungkin lanturang bapak nguacen teksnya nih, ngalutin guru dingdongnya nih nalar. Lurus uratiang. Saking tuhu mana guru. Ulang bapak ge. Saking tuhu mana guru. Lanturan bapak ring baris kedua. Mituturin cening jani. Kaweruh miluir sanjate. Nedadi prabotan sayi. Kaang yen ngeruruh merte. Seanun janinge urip. Nah, kadi punika yening nembangan pupuh ginanti nganutin pace piring, nganutin guru dingdong nyanyi. Nah, nika bekal alit-alit sareng sami tatkala melajahin pupuh. Punika harus urati sareng guru dingdong. Nika dasar alit-alit melajahin pupuh nggih. Yening sampun wikan, sampun waget nembangan sekali Bapak Iwau dasarnya nih pasti ke alit-alit presiden lah turang malih ke ngewelet utawi nyengkok. Nah, san mungkin bapak pacak ulang malih dumun nganutin paca beriringnya nih mangde lepah alit-alit melajahin pupuh kinanti puniki nggih. Saking tuhu mana guru mituturin cening jani. Kaweruh niluir sanjate. Nedadi prabotan sayi. Kaang yen ngeruruh merte. Seanun ceninge urip. Nah, adi sapunika adi sareng sami yening adi sampun wikan sampun waget nembangang dasarnya nih lanturan bapak mungkin punapi tata cara ngicen dua wiltan pepayasan ring pupuh punika. Sakiwanten nenten lempas nenten ngicalang guru dingdongnya nih sapunika. Durus suratian ke ajang. Saking tuh mana guru mituturin cening jani. Gaweruh niluir sanjate. Nedadi prabotan sayi. Kaang yen ngeruruh merde. Seanun janinge urip. Nah, watas kadya sapunika alit-alit yening sampun ngicenin pepayasan utawi wewetan utawi cengkok sapunika. Wenten ngucap nyanyi sapunika. Nah, nika saniku wastanin nguwilet sapunika alit-alit. Sakewanten sani bapak
tunas sareng alit sareng sami nike dasarnya nih. Sane ka pertama punika pace priring nike sane tunas bapak durung ke nguwilet yeneng alit sampun wikan sampun waget pasti ke lanturang ring nguwilet nike nenten masalah sapunika alit nike sane tunas bapak nike dasar alit-alitin nembangang pupuh nganutin pace priring guru dindong yeneng sampun becik sampun patut nike sampun kuasanin alit-alit preside ngelanturang malih nggih wadas kadi asa punika pepelajaran ngeninin indik tata cara nembangang pupuh ginanti nganutin pace priring nalar nguwilet utawi ngengkok sapunika. Nah dumugi preside alit-alit sareng sami melajahin pupuh puniki mangdene preside alit-alit ngincapang malih yening sampun wikan sampun waget sampun bisa mangdene preside ngincapang malih kewagedan alit-alit nembangang pupuh ginanti puniki nggih inggih wadas kadi asa punika sane preside aturang bapak ring rahir mangkin yeneng wenten atur bapak tur parilaksana bapak sane nenten alut ring kayun alit-alit sareng sami bapak nunas gangerne pengampura puputang bapak antuk para mesanti om santi 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 om.